lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Kasing khasi student union ha ilai penche pajba yongka ya santali kimat dawa na ka sarkar jela wopen man kam ko hapo khatsan sngi devas dang nin kasngi na mau korwat southwest khasi hills ne kasngi wonde her penche ko ha clear yat east giant hill district ha ga yalang wada penman ko ha khamat umot kiang nang ba hajan pchem ko yung kre kam udc ke east giant hill district he wada wan em lang le na du ki waya khamat ka KSU central executive council wa kantup ya president Raymond Kharjana u general secretary Ruben Najir kit ka KSU na po West wa East Giant Hills. Kimat dawa ka sen kentup o pyndam no chi sendan ya ka public hearing ke Shree Cement ka wada penman ha kalip hawi tari unai nyaw ar haja ar phon ru we wo suspend ya UDC wa SP ke East Giant Hills kam jole ki saheb ka Meghalaya State Pollution Control Board ne bha onggi wa ha ka tai ka public hearing ki wa percha yo alat ki ulai chim benta yo pen sngaw ya ka sur yong ki nei daw wa cha khang luti we cha thambor ha ki pulit wa ki wa kerchan ya ka Shree Cement we de poi le chadu uput imen sobru we cha pensi ki keri Neite kamat hajrong wopen krekam no ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arajar khanru wopen krekam ye penkala amendment ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrants Workers Act araja arphau upen ba ye heirukom thungkre hani crimes kat kam ki kular upen man ye rukom thungkre weche wa khoj de wopen do no ya ka personal interview ha ki jai grade C wa grade D Uwan ra ikala ka MPSC DSC kam e yumut kaseng de wochna ya ka standard operating procedure ne benta waro ki recruitment board we hajrong kini ki mat dawa ka KSU dawan wo e kerchan le de ki waya khamat seng bahalang na ki wi won ki seng kam ke hima sutnga youth federation ki wachong chnong ka chnong rim dai stong wa ki wi na perdi ki we kelam hakani kesngi ki mat warap banjur kita hajrong ke public hearing ke Shree Cement ko wada depen man halom Sherman ilaka nongkhle East Giant Hill district hei wa ki wa kelam na po ki hima sutnga youth federation ki wa chong chnong ka chnong rim badai stong da khana ke ye chak ta yong ki lang bai wan ke Shree Cement we depen kan mo haro ki ye wajia haluti hei por wa mut ki ulai cha ka public hearing yo pun sngaw ye percha Neliang ke KSU lang ba o President wa o General Secretary ke Central Executive Council hawa kalam hajrong kini kimat dawa onggi wala kaman le ke sen pyndam go lada ke sarkar pyndman kam go ya warok santeli kiman we ke sarkar hakmat go le ye yakhih yang ke sen hagi rukom wa pher ong haro ki kam wana perdi ar phau tali kimat wa ke sen dapha ke cha ke sarkar hadin wa pen scam ya ki khot wa thame ke si kat tejit ki wo penman kam smart chwa ya santali ki man ne bha sngaw tho ki wagini man ki krap suk ya ka sarkar ule la de emi mon go hagani ka sine liang ka president yong ka Meghalaya Indigenous Women's Council ka baidai kris dekhar hawa 1 acre chan ya gani ka mat dawa ka KSU da pen sngaw haro ka ye chem yong ka haga sngi penman public hearing ka Shree Cement dei wo ong wa ha ka tai ka sngi ki pajba damat ki ye janjar sajane cha thambor ha ki bor pulin waki wa kerchan ya ka public hearing we wat ki wa kujut chitom le chem saja bahagi ulai chaki thau isumar ne bha wadati da khlo ya usarok haperdi bukan bat ki padahal kan ti momentaru sebentar kebot ki ba ini benda ngono dengan mesin di sodiau ane di sopin sosmit ini namar ba nakalian sangi kumong joidan na lumpong diski ini don dekat bat ki bat ngin tipikna ba public hearing balalong habuski ka mengladawa ke sarkar kan pilih pendam ya kumbang omeneng dan ngadakan bersai ba kat ba sarkar kan pala pen tolong ni dawa ni nak kalian tu sangi sangi di ni ngilang tolong pat we pat di program ni i ngilang kumbang ni la ni santri ki mat
ni kamuan ni ban negotiate ban yo tagiwe ni ni ong bah patrikam borosan tadi kemut borosan tadi nomor ni imat ilong imat ibakongsan nam taka dawa jo kan tu Hingga abang ba kamat kabaningkong tadi yang kamat baar kemudian kam kini santri imat kini kimat badan kam bat kini gibun yang paling kini kimat ni bala saat tengah bun senam kini dan kam ni akan dikapor momentali apa dia berpendam ya ke perbikini Shree Cement ni ke MRCC ni ke Migrant Workman Act ni ke tungkam tungjam apa immigrant NTC BDC kini kimat bokongsan ni mela bernegosiat apa pedeng iwe ni borok ni punya penteri kita borok sama kimat cuma cuba nak ucap bos pakai ba nang mau hi ba hakasi ba scam ni ka sama kita satu council nak kalian seng lah hak apa ni kimat dawa sarkar selah balik ibu di sandali kimat bakat mentah ya mentah kanti mang disuhu ba ini kimat kada kam sarkar kalau ni kamon mensi menteri ini ilong ba bam menteri ya mentah di batong mengini pen ya mat ba ningkong ba kamat ba kata kan don ila ora nang napeng atut lagi mat ila sok nang santri namar ngi suku ba ini di santri mat jadi besuk dan pendekam ba dalam sosar kamon kala untuk pendekam kano no gopor itang tahi nak le ni wani hagani ga jing lang pai ba mo kersan ya ga kesu hakimat di jura kiwa da dawa gi naga sarkar tak kamat ke jura yang ke cai bruhi bat kam ke jing timan yang ke kesu sekisnya wi scam ke nongrim halor ke jing dawa yang ki tak ke sarkar le tau abusnya ko bat pen urlong ke ya kini ke jing dawa yang ke kesu dan liang yang igi ke MIWC Meghalaya Indigenous Women's Council kersan pura iya ke jing dawa yang ke KSU negasngi bat ke sarkar le to updiang go mardor ya ke jing dawa yang ke KSU bat suspend kale ya uta UDC bat kam le ya kita ki UDC USP bat kam le yo kita ki nong kitam yang ke MSP MSPCB ta hadin ni te to updiang gila ya ki santali kimat ki jing dawa gi yong ki khnang yu man kategori go yong i go chong suk chong sain berkam jo le u scrap no ki kaya ka tu ka public hearing go wada peman gi ni wada ni bah daman go ko wala don bor wada le embor bat go wada pensi dur ya katai ka chong suk chong sain yong kitai ki thang ju em ha katai ga ilaka ta kam jo le i kam ki man be i siao khiai halor ka jing ja ya ka tu ka man be i kam ki man be em ko hok ka yong i u yo i ka ta ka hok ka yong i ko wo imi ha ka ta ka jing im kam ki man be ni ba ka jing i ka jing long man be to ko wa kong san tam ha ka jing long yang iki man bay kamnu ga tu ga man bay hawada ong go ulai cha hospital wol lai cha sumar wo khai khonbo handrai kamnu pemban da cha pendik da cha penthut go luti ho sangkeng hagi bor yang ki pulit kamju bat hagi bor yang tai ki kinong kersan ya ka Shree Cement ga tu da man go ko wa pensi dor ba bat penduk go ya ga hok yang i ki man bay da kamju le to ukrek kam ka an ya kitu ki polis ki wa em hitu ne ba ha ka tu sngi ko wa ipor wa khlok gi tu surok ki pulit hitu em gi marjan hitu thawa khlok ki hitu de em gi pulit ile ki pulit mu klam gi le ne him action gi halor ya ga jing penjulor ya surok bat kamnu le mut elat kita ki pulit ya ki mut penjulor ya te surok kaya wa ai bor ya ki bat ile man kita ki pulit ki watla ki wumya yo ki wadale bor halor ke public property e ba usurok o deman o ke public property unu unong chong chnong lani unu te u nong chong yang ga ne nakibi ki bar nakibi ki jela untuk uwan ki open sep lani open julor ki ya ke public property
dah haga tu kesngi wa kaya wa da sakhi ga wa da yo I mut da cha penjulor bad da cha pensi pendok pendam yo surok PWD bad da pengta jor ko ya ki pai ba ya ki wa kejut ki wa sistem bad kam ju le ya ki nong kha khon te kani ga jing terpat yong I da bo I ka nado 12 man ya ka peman ya ka public hearing da karpat ya ka sarkar uman go kata ka peaceful public hearing handrai the man penban go kawa kata ke public hearing kawa kela cha ke private hearing bat kamjo le the man go ka public hearing kawa de le don bor da ke sarkar da yang I hide da kawa pen bo jing ma cho ya I ki pai ba la da ka bor district bat ka bor yang ki pulit la da ki le don bor ki kam ni mut I kam ki pai ba haye one day uchania untuk kani ke jing le don bor yang ki man ko ko pendok men sem bat pen area I ki pai ba nong chong chnong yang kani ke district bat ile le da khanglat no ya kita ki nong persha ya ka Shree Cement uwan upoi ki ha katai ka thau ko bo persha la ne wo persiaw ya ke jing snyau ya ki jing ki yong ki handrai penban da khanglat ya ki umcha bat me lat ya ki upoi ki chedok kata ka thau la ne kata ka rensan ko bo elat ya ki ko bo klam ki wo persiaw ki ya ke jing ko ba uchem ki bat wo mat ki ni chakmat ta kani to ke jing dawan liang yang ke sarkar to pendok pendam ko ka kani ke public hearing mardor bat kamju le to lada to upaman ki kale to uman ko kawa fully peaceful bat to dia uman ko la ne UM kini ki bor pahara ki bor pulit ki wala bor halor yang ki pai ba ki pulit to uman ki kita ki nong yeda la ne uman ki kita ki nong ka jing ka kasuk kasan ya ha perdi yang ki pai ba untuk uman ki kita ki nong penting pensme ya ki pai ba saya tu tengin pleasure